Hamai nono, cuma baksa kostok lagi. Wati manjaga tu sampai mani bagi. Mo para ni bumungka kono nampara kaini tunggu. Orang miti 15 minit dong nanti kaisa tunggu. Kaisa ke 1, kaisa ke 2. Mono paithak kami ani 11 Mohorani Putelamura constituency ni Simia. In fact, 5 district ni bo. Tahu yang oleh cakap kena 2 district. O parwang payman hingga mosi, oda current kiri, oda lama kiri, nengkau banyak sih kena oda 1 hour seng around nahar kahimi payani wati sekte, oda tui kiri. So oda ni lukuro bisen kita koglam saleh ke boroni problem tamo, borna problem so sebagai address kaimana, abro bisen saleh ke. Accordingly seng tabu DM untung, SDM untung block. Development officer langsung baru betul kau lam salai, problem lo sebagai solve kaimana ni apa yang siapa kerja. Orang Simia, ini yang kaini bisi visit kerja, kaisa kai Kakrasora, kaisa kai Nonasora. In fact, ani constituency wo, jod honestly backward visi inka Kakrasora, Nonasora ti holodia visi, ti atra murabo. Ini Simia yang Panya Thursday, transfer ni bawa, tapi yang visit hari ini. So dah orang ni duko kosto, orang siwi bahaya sih, kalau kai mana bahaya sih address kai mana perlu tu nanya ni perlu. Orang fai sentang mana ni na, orang fai ke sembuhan duko kosto seng. So ini problem tu ngau jaga wo. Current ni problem tu ngau kuno current kiri. Lama ni problem tu, neng sak baik neng fai jaseng baik baksa, almost 1 hour orang himai. So development tamu hin, apa ni mukhang seborang nugiat. Why so laci why sih? Seng ki 2026 tu dah tongko. Je jorawo India rok Mars thane baik tiar khai tong. Whereas oda tui rok kiri. On the other hand, ang saksana berakhir fortunately wants to go. Jano bubagara 11 Mohorani Pur. Ros tiket di mana bagi? Because tumang tiket mana yang ke kubi no sigla kamu boron ya seduku kosro. Very soon ang DM malai nai, SDM malai nai, video malai nai, Tribal Welfare Minister malai nai. In fact, ang Tribal Welfare Minister kau pun salai jak through phone. Bos how every health board ina ni bagi tiar tong. So ang binada thanai, and seng nai nai mo problem orang baik solve kai mas.